At a press conference held on the 29th of April 2022, members of the HYNNIEWTREP National Youth Front had informed on the intention of the organization to deal with the demands of the HARIJAN Panchayat Committee. Speaking on the issue, the president of the HNYF East Khasi Hills, Bless Dakar, said that the government should not give in to the demands of the HARIJAN Panchayat Committee on conditions for relocation from Iew-Mawlong to government-designated quarters. The president of the HNYF East Khasi Hills urged upon the MDA government to relocate only staff of government departments and not the entire 342 households that are currently located at Iew-Mawlong. He further informed that members of the HNYF will march to the location at Iew-Mawlong should the government succumb to the demands of the HARIJAN Panchayat Committee that represents residents of the particular area. Dalili uginum siya sarkar kan aja kai ki mula namala da sarkar ka aja kai ki kalau kriya upai ki ya kan transfer arts ka do kalau kriya eta bat ka pon ke baar ni kwa banbu ki de ki ta ki HARIJAN komiti ki ban direct me ki sarkar ka sarkar ka di ban ka khamdan bor makine khamdan bor sarkar balai pan kabang pak makan syah ni pada kalian juga iseng balada sarkar dia semat lor kena isu mana sekai ki ni umur si in tur bej pot tempor ni non persiapan ta ada bunyi la pankre pej sarkar kan ne te kabalai pan kalong balai ini aku ta lai spa tam kan bej tip tang municipal gidan do spa ramot rei te kiwi pan mer nom la tim rei sarkar kede banyak ada satu semua para itu di government employees kede ban dan di kota kan sa but kemudian hoki lo buat orang bah ki kan sa lu ni kede ki di tangki government employees dalakut dalam retire kaban di sini sebab jong dan kalau yang juga seng ni numsya dalili tah datang mana sarkar kam wibat bali bak sarkar pakka muslim ki kajing muslim jo sarkar kajing pendile jo sarkar ki the kana aila chu ki bakin yo bor nang peni ki putki yujuki te na kaliang chung kaseng ni shan le kita har de dadang poi ka chung poi ru compare dara kita ki sku bubun kita ni region ni ki basha na pos tagi sha kandang sarkar sha pendek wa ki dukan PGM wat nan kam gini apa kono project bahe kawan kisah performing gini kita ya sarkar galak umum jadi ni kejupuran sarkar ni kentang beda keboran apa di force apa di kulit tengi lama itu Shillong tu dah kiro dan kita try ni pasal kuat mana agak cakap sarkar galak umum kentang baik di belai padi itu dan ayu mungkin ni sarkar ni gosok pun lada kimla mani lada kimla ban gue ni kita kan bahar ni dia suki dia nak suki dan pun bagi kuat makan sekoi pat kalong bah. Nara kipen sarkar ni tamin ni noi kamu sekian.